Lebs ubuhashi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Ku khomiwa mahletere wa vumbirhi mayelana na nhlaselo wo dlawa ka vantshwa va le Westbury eJoni. Ntungu wa typhoid wu hlasela tindhawini ta Pitori. Eka mitlangu muzaberi wa Proteas wa xisati Mandla Mashimzi u langutele ku hlula eka ntlangu wa final wa Sonto eIndia. Waka ina ntsaka ku tlhela ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 kasi hi kona le ka channel mahungu ya SABC le haye eka vuhashi bya DTT. Riperile. Nkosi wa vanhwana vambirhi va le Mamelodi lava nga dlawa hi ku baleseriwa hi matakusha ya Sonto lowu nga hundza wu ta va mundzuku ku nga mugqivela eka vona exitanini xa ka Lukau ehandle ka Groblersdal eLimpopo. Swifaniso swa mintsumbu ya vanhwana lavambirhi ku nga Tshiamo na Valiseng Moramakga swi hangaleke na swiyenge swa mabulu emasungulweni ya vhiki leri. Mahungu ya ku dlayiwa ka vanhwanyana va le Mamelodi lava nga maxaka hi tsemetiko nhlana. Loko ekaya ka vona va lulamisela nkosi, vanghana na vaakatiko va ya mahlweni na ku rhumela marungulo yo chavelela eka vandyangu. Muhehliwa wa 30 wa malembe Tebogo-Mnisi u tatama a ri exitokisini. Vandyangu va twa ku vava. Ibile tlhoba boroko go rena ga go legolo lebile re kwa gore ke motho ka o te ya dirile ntiragale le gore iputša mo gore na gore ana motho e bunyamasana yo bona bo motsene sky. Vafi Valiseng na Tshiamo va sungule ku tshama Mamelodi hi 2023 na hi 2024 endzhaku ko sungula tidyondzo ta le henhla eYunivhesiti ya Afrika-Dzonga. Vandyangu wa mufi va vula leswaku vumundzuku bya vona a byi tshembisa. N'wana o ka kwa feditše matric wa re ga o mo kuketša wa kwa kuketšega gore nna motswadi ke nyako ria se swanago se. Nna motswadi ke nyako ria se swanago se. A ba fihlelela a le ka gare ga sona. O letetše dipoelo tše kaone. Vafi va hlamuseriwa tanihi lava a va tshama va tsakile na ku rhandza vanhu. Jwale ka family re nyako bona go phethagala toka ka bana ba khotse bana ba a se bana ba go tshweng ke bana ba le thabo ba fophela ba thabile ke rekisha mo renkeng ya Groblersdal every day ga ba tsamaya ba feta go nna mehle gore ba tlile ke bona ka bona ba mfonela ba re a tsamaya. Tshiamo na Valiseng Moramakga ba ta lahlwa emugangeni wa Lukau hi Mgqibela. Vaakatiko va koxa vululami. Masipala wa doroba ra Joni wu amukele ku thoriwa nakambe ka Floyd Brink tanihi mufambisi wa doroba. Brink u vuye a susiwa ka xivandla lexi hi N'wendzamhala lembe leri nga hela endzhaku ka loko vandla ra DA va ya ekhoto mayelana na matholelo ya Brink. Hambiswiritano vativi va ri ku thoriwa ka Brink nakambe eka masipala a swi nga to pfuna ku cinca ngopfu nchumu. Leri i rhengu ra vumbirhi ra Floyd Brink eka masipala wa Joni lowu nga na swiphiqo swa vukorhokeri. Kambe xana hi kwihi ku langutela ka mavandla ya tipolitiki eka Brink? I think he's going to do a very sterling job. What he needs to do is to ensure that he enhances revenue collection. He must do that because we need money in the city for projects and all that. We can't keep on loaning and loaning money all the time. Number 2, Brink must ensure that he holds administration accountable. The city needs somebody who is decisive, somebody who understands where the city must go. I think so he will start where he ended. The city was doing well under him. Yes, there are challenges, mainly because of revenue collection, but the city was doing well. So for me, it's a great step towards taking the city forward. Ku hlongoriwa ka Brink ku siye masipala wu nga ri na mifambisi ku ringana kwalomu ka 8 wa tin'hweti. Masipala wa Joni wu ri ku thoriwa ka Brink swi ta tisa ku antswa hi ku u tirhe kahle eka ti-interviews. Vativi va lemukise leswaku va nga nyanyuriwi ngopfu hi ku thoriwa ka yena. There is a lot of controversy about his reappointment. Apparently he did very well in the latest interview. So on paper it looks very good. But then he has been in senior positions in the Johannesburg Metro since 2018 already. So that's since the last 7 years.
first as the chief operating officer and then as acting city manager and now as manager. So it means that he is co-responsible, co-part of the latest problems of Johannesburg also. So those people who anticipate that he is going to come up with a new fresh breath of air with new ideas and so on, what will have to say, but what did he do in the past? DA lava nga va na swivutiso hi ku thoriwa ka Brink nkarhi lowu nga hundza va ale ku pfumela leswaku a thoriwa nakambe. Action SA na vona va nga na marito tanihi leswi na vona va nga pfumelangiki. Hofisi ya mavabyi yo tlulela ya tiko yi tise leswaku yi le ku laviseni ka ntungu wa vuvabyi bya typhoid eTshwane. Leswi ta endzhaku loko vanhu vo hlaya va yisiwe swibedhlele eBronkhorstspruit na le Hammanskraal. Hambiswiritano hofisi yi byela vaakatiko leswaku va nga chavi ku biha na kun'we tanihileswi ntungu lowu wa typhoid wu lawulekaka. Vaakatiko va tsundzuxiwa ku hatla va kuma mpfuno wa swa vutshunguri loko va twa swikombiso swa vuvabyi lebyi bya typhoid. Huvo ya vavabyi byo tlulela va ri xibedhlele xa Jubilee eHammanskraal xi karhi ku tshungula vavabyi lava nga na typhoid, vatsongwana ku katsa ticence hi vona va nga eka nhlayo ya le henhla ya lava nga kumeni ka vutshunguri. The two areas that we are investigating are Bronkhorstspruit and Hammanskraal. The Bronkhorstspruit cluster consists of 14 cases, all identified, 13 identified from Bronkhorstspruit Hospital and 1 from Netcare Bronkhorstspruit. In this area, we are seeing an average of 1 case per week, and this strongly suggests that there may be a persistent or intermittent source of infection. Ndzawulo ya rihanyo va ri vaaki va nga chuhi tanihileswi typhoid yi nga toloveleka laha tikweni. Va ri yi va kona eka tindhawu to hambanahambana elembeni. The situation is under control. The NICD surveillance team is on the ground in order to identify where could be the source of this typhoid, so that they're able to assist us to educate the public accordingly. But the most important part is that the situation is under control. Ndzawulo yi tsundzuxa lava nga na swikoweto ku kuma mpfuno wa vutshunguri hi xihatla. Anyone who experience any of these symptoms, vomiting, diarrhea, body pains, stomach cramps, they must not try to self-treat or diagnose. They need to go to the nearest healthcare facility. To control typhoid fever, involves a multifaceted approach, which includes frequent hand washing, drinking safe water, eating properly cooked food, and antibiotic treatment. Huvo ya mavabyi yo tlulela yi ri typhoid ka ha ri xiphiqo xikulu laha tikweni ngopfungopfu eka tindhawu leti nga na mintlhontlho ya mati ku fana na cholera. Typhoid yi khoma munhu loko a nwa mati kumbe ku dya swakudya leswi nga na switsongwatsongwana. Hi lembe 2023 kwalomu ka vanhu va 23 va lovile endzhaku ku khomiwa hi cholera, kasi Hammanskraal ePitori ku ve yona a ri na nhlayo ya le henhla. Tanihi ndlela yo sivela vuvabyi lebyi, ndzawulo ya rihanyo yi kombela ntirhisano kusuka eka vaaki hinkwavo. Vaaki lava nga le kusuhi na ndzelekano wa tiko na Mozambique exifundzhenitsongo xa Umkhanyakude eKwaZulu-Natal va ri vugevenga bya mintlawa ya tinsulavoya byi le ku nyanyeni. Va ri masiku lama tinsulavoya va na endlelo ra tihanyi no endla hi ku rhandza. Ndhawu liya ya Umkhanyakude yi tele vugevenga byo yiva ka mimovha laha tikweni yi ngungumerisiwa yi nghena eka tiko akelana ra Mozambique. Xifundzhankulu xa Umkhanyakude xi ve ndhawu yo tlangela eka yona hi mitlawa ya vugevenga byo tsemakanya mindzelekano malembe yo hlaya. Vahlaseriwa vo tala va hlamusela hi laha va nga vaviseka hakona hikwalaho ka mitlawa leyi ya swigevenga leyi nga riki na ntwelavusiwana. Va tirha hi ndlela yo hlamarisa laha va hlaselaka vanhu va nga swi langutelanga. Muhlaseriwa un'wana loyi a nga laviki ku boxiwa vito u hlamusele ndlela leyi vahlaseri lava hlomeke va ngheneka ha yona ekaya rakwe endzhaku ka awara ya nhungu ni vusiku. Endzhaku n'wi yivela nhundzu yakwe va n'wi bohile nsati wa yena ni vana vakwe lavatsongo laha va nga n'wi sindzisa ku nghena endzhaku ka movha wa yena. Kutani va famba na yena tiawara to hlaya va nga si n'wi lahla etlhelo ka ndzelekano wa Mozambique. Siphazamiseke kakhulu nje ngalesi simo ngoba ngisho ukulala kusesiyo into eyenzeka kalula kulesi simo ngoba njengamanje uba nakho noma kufanele uphume endlini ekamerweni noma uphumele phandle uba nakho ebusuku ukuthi mhlawumbe akekho umuntu okulalele eceleni komnyango nesibhamu ngoba
indlela nje okwenzeka ngayo iyona egcina isinikeza itrauma kakhulu. Vatirha indlela leyi fanaka loko ku hlaseriwa ndyangu ka Mathe na vona va tlhakisiwile laha va nga siyiwa endzelekanini laha swigevenga swi nga va swi famba hi movha wa xibebe wa Mathe wa 4x4 kutani wu ngungumerisiwa va tsemakanya ndzelekano. Futhi nje ngaba uhulumeni phela bambisane namaphoyisa mhlambe kube nohlelo lubakhona ukuze mhlambe noma kiwelile imoto ikhona ukwazi ukubuya. Lava nga tshama va humelela hi vugevenga lebyi va ri lexi a hi xiphiqo lexi xitshunxo xa xona xi nga taka ni maphorisa ntsena. Va ri swi ta lava mfumo wu tirhisana ni tintangha ta wona hi ntirho exifundzeni ku herisa vugevenga lebyi kavanyetaka nhluvuko. Mfumo ku hlaya wu tibohe ku tirha hi matimba ku sivela vugevenga lebyi kambe vanhu lava tshamaka laha va ri a wu fikelelanga xitshembiso xa wona. Malangte mahungu ya SABC. Ku khomo mehleteleriwa wa vumbirhi mayelana na mhangu yo baleseriwa ka vanhu vo hlaya eWestbury eJoni vhiki leri nga hundza. Muehleteleri loyi a nga rhanga a khomiwa 20 wa malembe a ri ekhoto namuntlha. Vafana vambirhi va dlawile ka mhangu ya kona loko 5 wa vantshwa van'wana va sale va vavisekile. I mhangu leyi nga siya gome eka mindyangu leyi nga khumbeka. Kambe eka vaaki va Westbury ku hanya hi ku chava se intolovelo hikokwalaho ka vugevenga bya mintlawa. I saw all the boys lying on the stoop, all of them were shot. It was so disgusting. It was so traumatizing. Maphorisa va ri vantshwa va malembe ya le xikarhi ka 13 na 19 va hlasele hi vaehleketeleriwa lava a va famba hi milenge nakona va hlome hi swibalesa. Handle ko vula xa nchumu vaehleketeleriwa va sungule ku balesela loko va nga se baleka. Kambe i ravunharhu maphorisa ya kula na vugevenga bya mintlawa va boxe ndzima eka vulavisisi bya vona. Va khomiwa jaha wa 20 wa malembe eDeepkloof eSoweto. Namuntlha a ri khoto laha nandzu nga hundziseriwa emahlweni. Commissioner wa maphorisa wo khomela Gauteng General Fred Kakane u hoyozele maphorisa ya xiyenge xa ku lwa na vugevenga bya mintlawa. U ri lava nga sala eka vaehleketeleriwa na bona va ta khomiwa ku nga ri khale. Gauteng's anti-gang unit has apprehended a 36-year-old suspect believed to be the mastermind behind the Westbury shooting incident. He was arrested on 31 October 2025. He faces 2 counts of murder and 5 counts of attempted murder. He is due to appear before the Johannesburg Magistrate Court on Monday, 3 November 2025. Bandyangu wa lava nga dlawa eka nhlaselo a va nga ri kona ekhoto tanihileswi va ha ri ku lulamiseni ka nkosi. Un'wana wa lava nga dlawa u ta lahlwa mundzuku hi Mgqivela. Muhehliwa u tama a ri ekhotsweni ku fikela loko a tlhela ekhoto nakambe. Ndzawulo ya vululami yi le ka pfhumba ro fikela vanhu lava nga yimela hi mali yo hlayisa vana kumbe mali ya support etihofisi ta ndzawulo. Ndzawulo yi ri ku tlula 80 million wa tirhandi ya mali leyi yi lo tshama ebangi naswona vini va yona a va yi ku ya yi koxa. Holobye bya vululami Mamuluko Kubayi u kombele vatswari va vana kumbe u kombele vatswari na vana lava khumbekaka ku ya koxa mali leyi a ri eka pfhumba ra Imbizo eka Bokweni eMpumalanga. Pfhumba ro hlohlotela vanhu ku ya koxa mali ya vona ya nhlayiso wa vana ku tlula 40 wa mamiliyoni ya tirhandi yi le ka nkwama wa ndzawulo ya vululami. Previously, you heard that when courts would make a judgment, you find that people will say they want to pay into the account of the department. They don't want to pay to the children. So firstly, we are encouraging mothers or parents of children who are receiving the maintenance money to agree that this money must go directly into the accounts because banks allow for you to open an account for a child. Un'wana wa mhani u ri ku tlhela ekhoto ya nhlayiso wa vana swa nyamisa tanihi leswi a twaka onge o sindzisa ku hlayiseriwa n'wana. The thing that affects me is that they suffer while their father is still working, and he's not just working. He's working, he earns so much that he can take care of the kids. Even if I can ask that he take care of me, he can. But I'm not asking for too much, I'm asking only for the kids. Hambistetano ku ri nkayivelo wa vatirhi va le hofisini ya nhlayiso wa vana eka xifundzankulu. 13 wa vatirhi va langutana na 40 wa tikhoto. We are being given 14 days process wherein you have to serve the respondent and then he must be given 14 days before. And then in that 14 days period, then that is where one will see that she's got the financial pressing needs in terms of the children, but then doesn't understand that we've got 14 days processes. If we can fall short of 14 days and then it be 13, 12 days, then it is a nulla bona return. Mfumo uri
vatswari va nga tirhisi vana ku lwa tinyimpi ta vona. Mohlo o sungula ka ntengo dlawa ka Senzo Meyiwa u tlhela nakambe byela khoto le henhla Pitori leswaku u lo sindzisiwa hi maphorisa ku komba laha vugevenga byi nga endliwa kona. Tindhawu letimbirhi hi le hostel ya le Vosloorus kasi na laha Meyiwa a nga dlawela kona. Sibiya a karhi a konanisiwa hi vachuchisi ekhoto le henhla ePitori. Yena na muna wa hihlokulobye ve le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana 11 wa malembe lama nga hundza. The other issue from yesterday, Mr. Sibiya, was that it was never put to Lieutenant Colonel Khadebe that he forced you to point down the points. Akukho la kwathu Khadebe ngangivumelane naye khona ukukhomba indawo ethize. Yimi ngisho konke ngangikwenza no Khadebe ngangiphoqelekile ukuthi ngikwenze. And this version was neither put to the driver, Captain Nailana, that Colonel Khadebe forced you to point down certain points. Namanje ngiyasho lapha phambi kwekatolo ukuthi konke ngangikwenza no Khadebe ngangiphoqeleke ukuthi ngikwenze. uKhadebe wayethi angenze lokho kumele ukuthi ngenze lento le ayisho ukuthi angenze. SABC barureri ba bohashi bya G20 SA 2025. Swirho swa palamende va pfumelela ku cinca milawu yo tirhana kumbe ku cinca milawu ku tirhana na xiphiqo xo gembula laha tikweni. Huvo yi vile na njhekanjhekisano mayelana na mhaka yo gembula. Leswi ta ndzhaku ka mahungu ya leswaku vanhu va tirhise 1.5 trillion wa tirhandi laha Afrika-Dzonga eka lembe leri nga hundza yo gembula ntsena. Ntsengo lowu wu nga ha tlakuka lembe leri. Palamende yi ri lava ku cinca milawu ku sirhelela maAfrika-Dzonga lava lahlekeriwaka hi mali yo tala hi mhaka yo gembula. Swirho swa palamende va kombise ku vilela hi mhaka leyi. Va vula leswaku hi xitalo vanhu lava gembulaka no lahlekela hi mali i vapfumari lava tekaka mali yitsongo leyi va nga na yona yo xava xinkwa va ya gembula. We need to mandate operators to allocate at least 40% of their marketing budget to promoting responsible gambling. Number 5, we need to enhance FICA and KYC compliance for all gamblers. No one should gamble with the money they do not have. 6, we need to crack down on illegal gambling operators. And finally, we need to impose strict controls on influencer marketing and sports sponsorship that promote gambling to young people. This debate implicitly suggests that the gambling industry crisis has become a daily routine of consuming a lion's share of poor and working class household income, while the ANC-led government remains largely idling or silent. This is remarkably untrue. We live in a society ravaged by unemployment, illegal substance abuse and gender-based violence, alcohol dependency and record levels of household debt. The majority of black South Africans live in despair and the gambling industry profits directly from that despair. Kasi ndlela leyo randi ya vebuka leyi pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xa dolara 17.36, mpondo 22.77, euro 20.03 cents. Kasi pula tiko akulana na Botswana i 1 rand na 20 cents. Minkabelo eka Johannesburg Securities Exchange a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,015 hi ounce, platinum i $1,588 hi ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $65.14 hi mphongolo wun'we. Kasi na the Proteas ku ri va vena xidlodlo ekaya Afrika-Dzonga. Ndlela leyi ya namuntlha hi magimeta kwani yan'wana ta va kona enkarhini lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabunda.